Obrempo nyamfo krampa eye gomoa adwuma ko atena kondwa nyina kyekere kɔbɔso asona busua panin nana kwa megura ewo gomoa DAHOM nana kwa proto sonson ye mprempren Odikro ewo gomoa DAHOM oban hema nana esrifo a oyi otoso miensa eye oba panin gomoa DAHOM ahemfie okoje amapagya wutie nana kwa proto sonsia se woto nana no monse do dombrafo a wode dom kwako yedi nkunim nana kwa pronom ne dadeabu ano prakupo asanso kokotie ko a yetwa na adwadwonso ne ne ho adade DAHOM man entwa adwadwon hyerebon magomoa hemfo ene atena kondwa ngua bisinu na ye kai gomoa DAHOM asona busua di kanse do minyanoma sempefo bi akose gomoa DAHOM asona busua di kanse do na nyankomago ene nana wonchanom se wontwe wani mahwewachi o na wana wadi agya won no ba mo wu abon foto kire se atotutuo di nsensemu no akrabo ka okuni nana kwa proto so nsia okuni no wu akuni titi akuni ni na de bema ko ato enso sa kwabra ni twapa yemanamo na sesa mampa ene atune bani na mpa na sa di kamfota kire mampra na efrati asefo ena no ya na enu akua mensuma kra yense okwati na nkaduraba ema na nkabobonyine ka no nana kwa proto so nso pagya wutio na ba twiri bo so dwomo ayechi binya kofia mo jansa mani bi akọ nsia do akọ akọhwe gomoa DAHOM asona busua di kanse do se abodwa data ehia nana kwa proto so nsia enso hwe nana oye a otoso miensa de ne nsuo abu ne kon wama yedi kuntunkuni ne kwabena pefiri nana kwa prae wakwantuntinchini ne ma asona busua wagomoa DAHOM hunu se asoburofie abonso wampa ewisini mamfo dak na o onfantuma momoyem na yeni owo beyeye ni na kwankwaja ho hyehye nie eye January bosomi etoso aduonu eye ya wada eye 20th January yedi okuni ne batumpem amade achi ni fiada no ena ahemfuchiniye ene akofuna ebedi ahem ewowie mu ade achi memenda eye nana kwa protoso so ne nabusua ebetena se ama gomoa atena konwa edensa ba beto nsayem eho ene ebenum okuni ni achi sikasa ade achi kwasia da yebekọ ne kwankwaja asom ewo CAC asolidem ewo gomoa DAHOM yeba ba betena se ama omanfo ede nsa aba beto nsayem abechia asona ade ato wani emma wajan wachire bieni eye Frank Obin Ekwam eye contractor ewo enkran patikose ifa eye adwuma wo Amazon USA Julian Ekwam eye carpenter ewo Aguna Suedru Kofia mu jansa hostu adasani ewo Pimsan TV ono aso ena eye CEO Emma Ben Gift Media Robert Ekwam ekirade ewo Dumanafo eye Kumase Mrs Mabel Bruno Ekwam eye caterer ewo Bisade Lydia Ekwam eye dwadini ewo enkran Frank Ano Ekwam eye mechanical engineer ewo enkran Mrs Princess Donko Ekwam eye chirekireni ewo Hans Preparatory School ewo Nkoko Victoria Ekwam epamade ewo Aguna Suedru Mrs Sandra Dodu Ekwam eye dwadini ewo Kumase Mary Ekwam eye hairdresser ewo Aguna Suedru ena Stephen Kwatin Ekwam eye missionary ewo Ghana Accra Missions ekunafo a wojan wachiri eye Estamanfo akwa ena Margaret Efiaboafo nananom a wojan wachiri eburaduanan eni achiri odupo kase atutu ehen ena ntumu abeda na kwa plan na ekro no ehen na nyanka bedidie nana wo se wokodade a ene ekodadin epiao